udah jajan sate SA Barokah sama si Bebek. Cantik kan Bebek aing? Mang Jack bawa wewe lumpang. Atulah lumpang yo mobil yo. Emang Neng pulangnya kemana? Kenalan dong. Sumedang. Oh, ke Sumedang? Iya. Ya. Jalan kaki sama si A ini mah. Pada yuk, non maksudnya. Saya? Kenapa kamu suka serius sama dia? Anak aja. Mang Jack, ku urang wang anterkeun karunya bisi lecet atuh sukuna. Kalem Mang Jack mangke, tinggal nyamperkeun ku urang dianterkeun heula. Kamu tega saya? Betapa mobil sih teman-teman. Jangan lagi jauh, saya paling teman saya untuk mobil. Ya lu aing atuh. Tahu ya aing. Saha tuh euy? Ayo. Mak, udah beres, Mak? Udah, Pak Ji? Hah? Udah? Oh ya, udah bagus sekarang. Udah. Oh ya udah ya. Berapa itu, Bang? Jadi 150, Pak Ji. 150. Ya. Ya udah, nanti saya transfer ya, Oke, biar oke, saya siap. lebihin. Ya. Terima kasih ya. Pak Ji, ya. Ya. Oke deh. Nanti awas nih kalau ada kerusakan harus benerin lagi ya. Ya, nanti saya bener lagi. Tinggalkan aja, Pak Ji. Ya, oke. Ya, makasih ya. Oke, siap, Pak Ji. Ayo atuh Neng, kita naik taksi aja. Najis naik kemudian aku mau urat kamu tadi. Oh, Ji. Awewe goblok aing bet najis. Pada yuk. Baru saat itu. Mobil mana? Goblok gayaan saya teman yuk. Karena saya kalau buat awewe aing. Pergi aja pulang sendiri. Tuh yang tuh. Najis aing. Pada yuk, kebelet bebaturan siga maneh. Mau naki-aki, aing ngepirake keur latihan. Nyepten. Mang beli mang. Siap. Tuh. Dibayarna tuh perlu dipengkar. Ya. Jangan abi nu make baju beureum. Siap. Mandor terus. Bang, beli bandrosnya. Siap. Bang, uangnya di sana ya. Ya, siap. Ayo. Bang, meser, Bang. Siap. Bang, kayak dibayarnya tuh kuno itunya. Oh, siap. Wajib beureum. Mangga. Nyepten. Wah, panas. Oh, siap. Panas. Siap. Gawat itu. Wah, kira duit tanah kudu make baju beureum. Siap. Wah, baju beureum. Ini bukan baju gawat. Nyepten. Aya kana, Mang. Ya. Meser atuh meser. Sok. Artosna kudu acuk beureum teh nya. Siap. Nyepten. Mang bandros biasa. Siap. Wih, pake emang. Ada orang yang mau itu. Sok. Siap. Ya, Mang. Artosna ke anu itu kudu acuk beureum ya. Siap. Ya. Oh, Mang. Tuh. Aya kene, Mang. Mang, aya kene, Mang. Bandros kan? Heeh. Aya kene teh. Aya tah. Sabarahan hijina? Izin nama murah 500-an. Oh, 500. Iya we nu aya tah nu ya. Siap pasti we. Sok. 10.000 bulan bae nya. Kayana kalau acuk beureum teh dipangkat. Siap. Bang, beli bandros. Oh, bandros, mangga. Ada Muhammad. Ayo, ayo. Sok atuh. Angkat bandros wajib bayarnya. Siap. Terus. Meser, Bang, 10.000-an. 10.000. Mohon. Atus aya nu pada nu ieu bae aya nu ieu. Lah, mana wae. Engke harus sama dipengker ya, aku wajib beureum. Siap, nu ieu we tere. Mohon. Hatur nuhun ya, ngaturkeun. Yuk. Mang bandros, Mang. Oh, siap. Bade anu anyar, bade anu ieu. Manu anyar atuh musuh gua ngajar teh nganu hobol. Bu atuh. Eta angke bayarna tuh nu jadi beureum ya. Siap. Oh, bandros. Ah, gawe bandros. Oh, mangga. Ada yang panaskeun ya. Oh, mangga. Yang mangga sih. Tiga atas panas kene. Ya, tiga top cobian Si asisten dipengker ya. Siap. Mangga. Hatur nuhun. Mantap, Kang. Siap. Kuwi 20.000-an we.
Yap. Yang tadi nya. Tadi nu mana? Anu tadi ngantri. Mau ngantri lu tadi dulu, Pak. Oh, kata teh jantan 250.000-an. Kadayana. Oh no. Oh, bener, Kang. Leres, kajamina geseun aku mah. Dulu eta aing kudu mayar ke handphone. Wah, goblok jajan. Oh no. Bayar pisan. Aing mana bisa duit. Cing teh. Ketempuhan aing. Aing jajan teh. Kang. No. Ya atur nuhun atuh Kang. Sampai aturnya. Aing jajan mangan. Aing mangan 20.000 aing kudu mayar 250 lagi. Komisi lagi. Dagang mobil gue punya komisi. Wajib, Mang Dadang oi banyak uang. Dari mana itu teh? Bang uang oi? Cael banget, kelihatan aja lagi. Tahu aja bawa duit, gue lagi megang duit. Mang Dadang, cik nginjam hiji geras. Yo kurang dicontohin. Buat apaan sih bang? Coba, mau ngapain? Contoh ya Mang Dadang urang tadi tas latihan sulap teh aki urang. Sulap apa sih? Yang sulap teh. Coba gue pengen tahu. Wah, hebat Bang Doyok. Ini. Hebat ya Bang Doyok. Ajarin gue bang Dok. Nanti diajarin sulap lagi. Beneran? Anjing. Ieu duit bau waduk hayam kunyuk. Bang Doy, aing bagi atuh. Eta disulap duaan duit aing mah tadi dibikon deui. Si muka gilena. Aduh bener. Oh, ih. Salah ewang tuh kerokok. Aing bau waduk hayam duit lagi. Apa?